Anangwe, kamnautu, mzashoma Biblia zenu rero. Biblia ni neno la Mungu ambalo linafunza jinsi ya kuishi. Luka 18 mstari wa kwanza hadi mstari wa 8. Kuvoya hasiho kutsoka. Siku mwenga Yesu akiambira wanafunzi fumbo riri ili afundishe kukala manaviri ya kuvoya hasiho kutsoka. Akiamba wakala na jaji mwenga kaiza mudzi mwenga arekala kamgoha Mulungu hedu hata kujali atu na bai kaiza omudzi vizhore kuna mwana mche gungu arekala achenda kwa ya ujaji kila siku na kumamba kunipa hachi yangu zula yuno hadui yangu bai jama la mudamure jaji uyahu kenzi kuhenda ere mwana mcha henzajo ela mwisho akiaza moyoni viza kalashi mgoha Mulungu hedu hata kujali mtu yoyosi ela hata vizho kwa kukala yugungwa na nibudya beni ndamupaachie kwani nisiohenda vizho bekandari cha kunizirira na mwishowe andanizosha. Yesu akaendelea kwamba kala jaji asegoha Mulungu anadima kuzoshwa za vizho vize Mulungu andakosa kwa paachie atuma memurira usiku na mchana ili ape wavizi vize Mulungu andatoa kwa viza na ambira kamare iyi andahakikisha ukala mzapata hachi yao kisha haraka ela hamwengana vizho vize mwana wa mudamu azaho mno duniani andao na kuluhiro jeri. Ni hayo tu.